Hermanos en Cristo Jesús, yo soy el comam Dios y hochtan el siglo bil, set bilay o colpanile. Yo rola Jesucristo, chich cham colwa wom. Et mas hayok cham, yet mas oson baeb ángel, baeb ilum kalnel. Ay wal hun WhatsApp is ulwala yes, tola bay kono Belén yulet Judea. Mas alge hun colomal, sí. Colwa hom jam Jesucristo. Entonces, va sin chiha, chip, zetal hochtag, yin hun chihon colpanile tu. Yet wat akau, kuibe yet colpanile, chihalilo. Porque es mai chihato. Somil kachijalone tol yowalil hunsati. Entonces, aton junti sin chochul chico cuya yetojes hermanos. Hay una Primera Timoteo capítulo 1 versículo 14. Chihuahua lectura de la es hasta chonapni pay 17. Ojalá ya ve. Kami man wat kulal cham hawil mas os ayin. Mas ya wa kin kulyin. Kas mas ya on kapasin kam kulal aska kalchiyut ya on ayon hungunon. Yuhtol hunsane haiki yeto Cristo Jesús. Ay hunset kabiel o huala. Kas mohwal chikochaha be. Ulna Jesucristo yulip ankinaldi. Yuh ul kolon elep yop tahwom. Ek pan yop tahwomin, sol ep yop tahwom tu. Yuh tontu sanmas ok ul Dios win. Yet wat aska ok win, chicheklo eloch tol ayis kam kulal Jesucristo. Sanch os panil waihip ay hanta hep tolto ya kulyin. Yet wat chichak apasep is inal tolay kalinto palkinal. Adios ya habyay kiyin toh palkinal. Kampain o kamcham. Kam hunok mak chihe yilon ok yin. Asan hun Dios ti kas kam hunok sa. Mimma no habyelap no cham yul kosat. Halek wat anep ay. Yinto palkinal yuno habi. Mas auti wau, mas in apne wauten bay versículo 17. Tinani sin chico peikulne setal chial an Biblia tíes hermanos. Mohwal ay que Biblia wetoch, hajan Biblia wetoch, yetwat chikam hiloni lano hap chichutko baaske berea. Chama apóstol Pablo mas apni chamberea. Chilave yap en eptok aneh comam Dios kachikuyo nep an unsip il kanoch tayel chial cham Pablo aska mas yut kuiba pa cham tu kaitu peipa le berea. Entonces, si versículo 14, kami man wat kulal cham hawil mas os ayin. Abi iswat kulal cham hahawil. Chialel abnosin yuhis wat kulal comam Dios sanchon kolchahi. Yin cham ay manahon chiha armar kamah. Askatu isnab al comam Dios shalon ayon di kam setal she kowat nen yin ko kolpanil. Kam Shan ayok to hong kane kaiti yu is wat kulal comam Dios chonkol chahi si cham apóstol Pablo kawala miman wat kulal cham mas osin cham apóstol Pablo mas yutiapeni mas yutironi y luego si mas ya wow kin kulyin kas mas ya on kapasin kam kulal aska kalchiyut ya on ayon hunon
yuhtol hun shane haiji yeto Cristo Jesús. Hay cam kulal hin, hay kuhich kulal. Falta luego, para última línea, chiala yuhtol hun shane haiji yeto Cristo Jesús. A solte, hermanos, hejan toch kuibe, hejan toch doctrina. Digamos, para un último, di yuhtol hun shane haiji yeto Cristo Jesús. Ayet mas ha no kukulin Jesucristo, hun shane mas hun kan yeto. Kochwalet yok nupayil, hun shane mas hun kane yuhun nupayil do. Hun shane mimanile mas hun kane kayon kapastu yet chiha no kukulin Jesucristo walin yel wal siklibil aton hunti chiha yek chikocha Cristo inkupijan. Yet masha on masachap no kin un punto ti masachabe tola Cristo mas kam yuha yop tajilin de cruz masachabe entonces shiashkati hun shane mi manile mas hun kanyeto cham. Somos uno. Qué privilegio es, hermanos. Mi man hun ichbe masya chamayon palta yuh iswat kulel cham. Luego chalon versículo 15. Hay un set kabiel ohuala kashmoh wal chiha chikocha habe shicham. Hay un set kabiel ohuala kashmoh wal chikocha habe. Punto. Versículo 15. Apel 2 líneas. Hay un set kabiel. A un evangelio ti hermano. Aneh yel. Kuipalin le yel. Santol ahundi chal San Pablo a evangelio tu tun kabiel. Es la pura verdad. Santol y luego setap chihun yeto un evangelio ti un apis kabiel tu si mo chico chahabe. Se sanchalon kale mo chico chahabe. Hantak walchi Allah hun apisti habe. Hantak bachi o campaña de evangelismo. Hantak bachi Allah y el evangelio. Pek al hek elo. Kamchon ok tanano. Kamchon ok lekan hun ok cholan. Kachihaben kane komam Dios. Kachihaben un evangelio tu. Yo tú, San Achan Pablo, mo chico chahabe, si cham. Yo tú Achan apóstol de hay un tiempo al machacham yabe. Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 8, y pay Hechos capítulo 9, mas abnok usnaho, machaon cham yabe. Yet mas abnok cham pay konop Damasco. O chamin evangelio mas abnok cham. Asha mas elter chambay Damasco, asha evangelio chalil cham. Mas nacha elio cham, tola ang apisti, yeltoni, y mo chichala y apla yo. Tiston setal chal versículo 15 ti. Y luego hay más, ul na Jesucristo yulib anclinal ti, yuh ul kolon ep yop tahbom. Acá hay dich elohon kane kolon, chalelam no kolba hom jam. Maje kok eson setal chal un versículo ti. A Jesucristo ul na yulib anclinal ti, yuh ul kolon ep yop tahbom. Ay hun shal ishi alon hunel kashialon chama shalaskati. A Jesucristo you have yop tahbom mas ule yulib anclinal man you have what si man you have what palta ayat chihilon en Biblia ti hermano am huno what atacala Romanos 21 am huno maxel what ni uno am yop tahbomon komasanil Shan
Cascalwatz ongonani, falta tildadon como un pecador. Hay un ejemplo para Hechos 10, a cham Cornelio. Wat cham yili ogo, wat is bay balcham, chichale cham hungku, kasya cham limosna pa mepa. Mero wat cham. Pero hace chilo ni campas iskolp anil cham. Wat setal masone, wat setal chaone, si un ángel mas osona pa cham. Palta nani chachechto tit cham Simón, Pedro, a tu cajan cham pay tía mar pay Jope, a tu esposa cham pay hunsa cham chihon Simón, cham wat nen tsum, a cham chito autetech, a cham ul alon ape, a cham ul alon ayach, setio walil chune, caso geona colpanil. Yo walil mas betit cham apóstol Pedro, mas ul alay evangelio pay cham Cornelio, kata tu mas yon cham skolpanil. Y mas yaw cham inkul. Pay talay un apisti, Hechos capítulo 10. Así que man yo kowach pay balchon kolchahi, porque yo ptahwamon komas anil. Wachi hochtan el askatzetal mas yal cham Pablo pay versículo 14, yuh is wach ulal comam Dios son kolchahi. Y luego, chipay kulne pa cham apóstol Pablo di, chipay kulne pa cham, shantol shicham, yuhis wat ulal comam Dios shicham. Mas ok ul comam Dios win shicham. At honde chihon misericordia, por la misericordia de Dios. Setiu. Y set chip hay versículo 15 de hay última línea. Ek pan yop tahbomin sol ep yop tahbom tu abe. Y la Biblia cham apóstol Pablo ti yet am to chak cham kulin Jesucristo. Mantolo kaskaltol fariseo cham porque aun cham fariseo tu kawal watch ep yaloni. Paltayet mas ilchao Jesucristo yuh cham, mas yilon de cham titol yop tahbom cham. Yop tahbom cham. Kaskal mas yalo wacham wachil, pero yet mas ilchao Jesucristo yuh cham, mas yohtan el cham tistetal mas yohtan el cham di, ek pan yop tahbomin, sol ep yop tahbom tu, si? Aito nep yop tahbom, sibil masan la anima yop tahbom, palta aindi ek panin yop alin taheb, si? Awal chut ko pay kulenelo, man mo cham chis kolp anil chihabe, porque ay baya un dich condenar hunok makchel, yuhis yop tahil. Chihas alkan lo yiban, am kolp anil hun winahti, porque mi mehmul masione. Palta, asposet chihilon kaitis hermanos, acham Pablo ti, maum kam anima cham, yet kam to cham kulin Jesucristo. Perseguidor del Evangelio cham, según Hechos capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9. Hasta mas pahwa chamin Jesucristo. Pecado imperdonable. Pero, seshi, kaiti ek pan yop tahbomin, sol ep yop tahbomdu. Yet chihilo nung kaneti es hermanos, as ap salbom, as kamto chaka kulin Jesucristo. Manchak kusa pisan, tak ammiman kula lep an yuk komam Dios, kaskalhanta hayop tahil, kaskalhanta juna yop tahil, comam Dios ya mi manculalen. Y en Jesucristo, todos los pecados los perdona el Señor. Kam juno yop tahil, kam ya mi manculal cham. Ay, aska yalon hunsa cham, y kaitu yalon kapas Hebreos. La carta a los Hebreos. Hunchan yop tahil,
Am chap mi mancul al comando sin. Hunchan. Shalma sanil. Chap mi mancul al cham. Cualquier clase de pecado. Chap mi mancul al cham hin. Pero hay hun. Am chap mi mancul al cham. Atunet am chihao chamin gukul. Tol huj mas cam chamin de cruz. Ese es el gran pecado. Cocha alman mul chabe. Pero mul pasó. Mimech mul junto. Es rechazar a Cristo como tu Salvador. Sí, nunca te lo perdona el Señor. Atone mansip elojes biyul al libro inale shibay Apocalipsis capítulo 20. Atone bohtohkan bay nahab kae bay kul shi chawun kato yeto azufre ato kohle kantoje. Setiu Sánchez chamkolo wam aton bay hun lob aniletu John School Jesucristo. Hasta un chik ancha mayon, tol chihao kingukul, tol chiku chajabe, si, by versículo 15 di, tol mohwal chiku chajabe, si. Hasta junto choche comandos kin, tol chiku chajab hun abistu, tol chiku chajabe. Shan aseg el aleg el hun abistu by masan el ulib ang inal, mal makchel chao hinkul kasya ang bautizar ba o kol chahoj shit an unzip el kandi. Versículo 16. Yuhtundu san mas o ul Dios win yet what as ka ok win chichek lo elo tol ay ismiman kulal Jesucristo. Achigilo en un versículo 16, ¿sí? Si yuhton tu san mas o ul Dioswin san chik ancham hung aneti mas o ul comam Diosin cham man asan hin Pablo hin masan el anima yulib an kenaldi si o ul Jesucristo yin si o ul Jesucristo yin kaskalhanta gesiop tahil chia comam Dios un kolpan el epay yuh is what ulal comam Dios yuh chi o ul cham Jesucristo yin aska ok win chi eli na elo chinkui set bilwili si aska ok win chi chekro elo tol ay is miman ulal Jesucristo achutiap en cham apostol di amshas kolp anil cham mashutiap eni shanap ay Romanos capítulo 7 ay de mí si cham ay de mí si alelam no perdido cham palta aset masilon de cham tol yuhis wat ulal Jesucristo chikol cham shan ay wal hun miman alo yuh Dios al yin pishan cham apostol di Shanshik al versículo 16 di Shanch osp anil waihi pay hanta tolto ohyak ul yin yetwat chichak apashep is inal tol ay kalintoh pal inal osp anil cham apostol di yop tahwam cham palta masi cham iskol panil. Versículo 17. A Dios ya hintos para el final, doctrina junshati, asan de Jesucristo Yahau, amba en los kamcham, yutul ikis samtinani, yetas mas ikso acham suele kamna, ikis chamtoh para el final. Kam hunok sachi, he yalon ok yin, masik am hunok mak, chihe yilon ogin abi am chihe hilon ogin jam asan hun Dios ti kas am hun oxa. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida. Makwal hun oxa ojeya anko kolpanil am makchel asan Jesucristo mimma no Javier abnoch cham yulko sachenchi jalech wach aneh pay yin toh mal final. Ayo con respeto by Jesucristo. Halech wat ane paicham yin chahil
alin pital. Y uno jabi, cachun labi can versículo 17. Y con esa vuelta, cucuy versículo 18, caitipian especialmente recomendaciones para pastores, porque a Jontichi es carta pastoral. Muy bien. Ojo, comamos estos hermanos. Lo que y uno jabi.